Muiretu akigimara ni agiaga na mugaruruku matiganite mwiri-ini wake, umwe wao ari kugia na nyondo. No amwe ni makoragwo nyondo cio ikuneneha makiria na igakorwo iri murigo kurio. Uyu ukoragwo ri thina uria wikaine ta gigantomastia. Jane Njeri wa Gaka ni muikari wa county ya Machakos na anakorwo agomeirwo ni thina uyu kwa ihinda ria miaka 12. Thina uria wambiriirie ari thukuru-ini wa muthingi. Mami witu anetwo cukuru akerwo muiretu waku ni aragana tha icio ndu ya rume tondu andu metikitie o agia nyondo nene no nginya ukorwo hena mundu rume urakuhutia. Mara ndi high school nginya ngero atiriri ni huthagira ndawa cia family. Njeri ageikara ategutaukwo niki kirathie na mbere mwiri-ini wake kuona nyondo ciake ciathiaga na mbere o ikinenehaga. Ndungirugama mbere ya andu ni guthekererwo. Mara ni witirwo KCC, mara ni witirwo wa matuzo, no ngomiriria tu. Undu uria watumire ambiririe gwicokia na kwiyagira kiene thutha wa guthekererwo ni arutwo aria angi undu umwe na gukorwo na mathina maingi. Ndanathie thibitari ndariagwo ni mugongo muno guku ciande ringi nyondo icio cikomeire nginya nda kwanza ni ciakwa ciarinda ni thiete nginya scans ya mugongo hatiri undu. Dagitari Stanley Ominde ni mutaramu wa guthinja andu na ni arathathaura kiria kirehaga thina toyu wa Njeri. Kawaida gramu 500-700 ni sawa, lakini ukipata imezidi hapo unakuwa unapata gigantomastia. Wamepata fractures za mgongo, hasa lamba, ile sehemu ya chini ya mgongo inakuwa crushed na ile ratili yenyewe. Saa zingine kwa sababu blood supply ingii vile inatakana, unapata imeanza kufanya vidonda. Hamwe noguo Dagitari Ominde akauga kwa sababu ya junk food zile wanakula na ziko na cholesterol mingi, na hiyo cholesterol ndio inaenda kutengeneza hormones, na hizo hormones ndio zinafanya matiti nayo inakuwa kubwa. Thutha wa gukorwo Njeri agomeirwo ni mathina matiganite ma mwiri kumana na uritu wa nyondo ciake, nioire ikinya gwetha urigitani, na haha niho acemanirie na Ruth Makena uria ni mwambiriria wa gikundi kia Gigantomastia Foundation kiria giteithagiriria atumia kwamukira urigitani uria nake wanekora na thina ta uyu. Mimi mwenyewe nilikuwa na gigantomastia, ilitolewa kilo 7.3. Vile nilifanyiwa hiyo upasuaji nilisema sitaketi na sitanyamaza. Kama nilisaidika wacha niongee. Leo kwanza nimesaidia, naweza kuwa nasaidia mtu hajui ameketi tu kwa nyumba yake. Na haha Njeri niho arigiteirwo na njira ya guthinjwo. Nyondo ya mwena wa right ndarutirwo kiria kilo 2.5 na eno enge ngirutwo kilo 1 na gramu 800. Nuona icio ni kilo 4 na gramu 300. Kwa hali kama hii huwa tunafanya ile inaitwa breast reduction. Kuna technique fulani ingine ataweza kunyonyesha mtoto, ile tunaita nipple transplant. Tunatoa hiyo nipple, tunaitoa kabisa, alafu tukisha reduce tunairudisha. Kuringana na Makena, kuhitukira gikundi giake ni mahotete guteithiriria atumia 40 kuma icigo itiganite cia bururi thengia ya mihinga mingi. Mwanamke amekuja kweli akona hiyo shida, hata ukimuona mara ya kwanza unaona akona hiyo shida ya matiti na anateseka kabisa. Unaongelesha mgonjwa, mnakubaliana, lakini anasema lazima aende nyumbani aongee na mzee wake ili ndo waweze kuelewana. Baadaye ukitaka ukiongea na huyu mgonjwa anakuambia mzee alikataa. Dagitari Ominde akiuga hefata riria muiretu ona nyondo ciake ni cianeneha makiria gwetha urigitani niguo ahote guteithika. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.